Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vekule February ni somni patni sanghi somni pali ania tuntuma kan thu thar ngai thak tur te hi February ni somni le pakhat zanlaya kan buat sayani Israel le Hamas indona thu thar ka ngai thadona anni patni indona hian mundang akan kaidan hi atu chawtual tual ni in nalanga Israel sipai te po anchena sot le maya indo puitana tang khan ya halom euni chuan Gaza strip pumpuya leichung le lei nuai lama na an thok tran hala he unit hian tunnel network an bitum bera hei hi Hamas firfiak pol chet na an bul pui berani ti po kan tha thau to me IDF te hian in ma chona indo na professional takin an beya lei nuaya tunnel te hi an muchuaka an ti chia a lotlin na ro pui tak tak an changjui pokani tun naya khan euni sa Hamas High Command in an mantrin strategic tunnel enge muzat chu mi pui muwa ti chua phalsak an nita a tuna chuan IDF hian tunnel kong dang Hamas senior te mantrin le ti chiat to chu video footage an ron ta langa hei hi YouTube lama copyright awangin kan ron ta lang ve theilo thungani yalam sipai te le division 98 kai hruaina hnuaya unit dang te chuan khan unit area a lei hnuaya kong pui an dapa tunnel chunga an lu rual hian firfiak te hian tunnel chunga sipai te an lu lo nan side door le barrier an siam te chuan muhala firfiak te hian blockage te hi an paltlanga tunnel chunga firfiak om te po an muchuaka in ma chonin an in beya firfiak te hi an that fai vek bokani khan uni sa hian Hamas official senior te mantrin tunnel dang ti chiat sak an ni le bokani US in Israel a thop na ti tlem tur zong an norna President Biden an adon tamviau lain United Nations Security Council in Gaza a in ka hai puang tura an norna chu US chuan a veto le ta US chuan Israel in Rafah be atumna chungchang le Hamas ho mi man te chhuat tir tumna konga a hran pa in thutluk na siam atum thu Bloomberg chuan ata langani UN Security Council a Algeria in rotna an siam chu member ram som pangazinga som pathum ten thlopin US hian a veto ani Israel le Hamas te inkara indona chuan G20 po ti phelin meeting po a kholo thei mai dona January ni somni le pakhat khan G20 ram foreign minister te chu Brazil in mu khomna nei tura be seyan ni Israel mi pui tam tak chuan Jerusalem a Knesset building pona an prime minister Netanyahu an poisa rual khailo taka asen chungchanga lungoi lo nan lantir le ani IDF te chuan air strike mangin Lebanon chimlama Hezbollah ho in headquarter an manlai pathum te an beibaka yarauna Hezbollah mi le sa enge muzat omna building pakhat an beibokani Israel sarkar chuan Gaza indona kalmek kara malak na thar aum lo thom thil thuwa al-Aqsa Mosque Jerusalem Ramadan thasera tongtai na hun mang tur te chu mi pui pung khom phalchin siamin ti tlem atumani Yemen ho thi te point an malak na an la top san du big lova US Navy ho AUV autonomous underwater vehicle thale turu zet mai rimas 600 chu an man sakle ani CMS Holidays tuan Europe Ramani Puibo Rag Nomlai tak Kuminjun Thar Hian Europe Group Tour kan wat sele donta itlo turam le mun larzwalte France Kopui City of Lofty an Searchin Kopui Moi chu fanpui ini anga Eiffel Tower level 2 na ate kan lonang sian lui pui chu longlian mangin fan ani anga France Ramlel in Luiro Pui Versailles Palace te fan ani anga Khovel Huapo Football Club lar PSG Stadium te tlo ani bokang Switzerland Khuvela rammoi berte zinga mi Switzerland kan tlo tel dona rammoi tak tak opslang dung le thingtlang mun moi tak tak te tlo ani anga top of Europe dia soichin Jungfrau yok meter sang thum chuanga sang chu train le cable car te mangin tlo ani ang Italy
Italy rama hian Milan khopuya lemziak lar mai Leonardo da Vinci ko chhuak The Last Supper omna te tlo anianga Khovela Island moi le Larberte zinga mi Venice Island te fan pui ini ang khopui moi Florence khopui te I mubok anga Khovela khopui Londberte zinga mi Eternal City ti hiala soi Rome khopuya tur kan ne bokang Roman hun laya enum chhuana ro puile Khovel thilmak pasari zinga telpha Colosseum de chu ahmun nge I mu thei bok don ani Vatican City Khovela ramte berle Roman Catholic mun pui ni bok Vatican City le achunga museum ro pui tak tak Roman hun laya an put chhuak te I mu theiang Europe ram ro pui le moi fang turin min lo pan la sum hlom ni rem sang lo tan po thabia rul thei turin EMI in kan ti sak thei che ni pui la hi tourist tam hun lai ani awangin registration ero ti rananga ye contact CMS Holidays Mission Veng Sikul Puikon Republic Road Aizawl Mizoram Phone number 0389233594 9436353101 8414893498 8794631467 Website www.cmsholidays.com Syrian State TV thu chua chuan Israel ten Damascus an beina mi pahni an thi niin an soya Israel te hian van lamatanga an thlona tir chua chuan Damascus an mel ma te beile in mi pahni nunna an chalani Kalfsosa district a ni lai ni khan Israel te hian an thlona te mangin mihring chen na in residential building an kap ti thu hi puan ani Syrian State TV ten an thu puan hi sipai lam thu chuak ani mela beina thlen hun hi chokmalam dar ko le minute som level nia soyani he beina thlenga hian mi tam tak an hliama van doina to ka boral ta te hi civil mi veven ni bok Syrian State media ten thala kan ti chua chuan Israel thona ten an beina nu ma dum hiam huam te chu chiang takin alanga he chen na in building hian phatrua lovin be atok tia chiang ani security lam thu chuak chuan he chen na in be ani na chan takhi he be na hian aron hlen zolo nia soi ania aum zia chu an be tum chan ang takin an hlo tling lo ti na ni he building om na lai venga hian chen na in lua tur te school le Iranian Cultural Center te a oma hemi venga tho hian nai taka security agency te man thin an omna ven himna khaule thatak nuaya a om nia soi ani bokani he beina thlen lai hian a che vela om mi pui te chuan thilpuak ring tak tak an thria an hlau hle nia soi ani soi to angin he venga hian school te a oma wangin a bul maya om sikula nau pang te po an thabar na sa nia soi ani bok he mun hi Israel ten thona manga an beilai hian ambulance po rang takin hiam le thi te boy puya boy som turin an lo thleng hal bokani Israel sipai ta chuan hian be pui thak chung changa hian engma an la soilawa Iran ram hi President Bashar al-Assad atantu rukol mayan niya an ram Syria ram kumsom le pahni don te meu an boy tumpo khan nasatakin an tran puyani Iran ram hian engram le pol tenge an tran ti chu kan rebel view to anga Damascus le Hezbollah ho te po atran ema wang hian Israel tan chuan an thachak lutuk tur lo ti nep nan heng ho hi hetia an lo chut zal ve zeu te po hi atul ve hle in alangani February sang ni som ni pathuma khan Israel hian he district tuna an be hi an lo target to boka khami tum khan Iranian military expert te chu an thing nge ani kha Israel in hetia Damascus an be hi an in dona kalmek ngong vek nia soyani Iran ram sipai tha Iranian Revolutionary Guard officer te po December tha atanga Israel ten an ron be na hian an thinual to nia soyani bokani hetiang ania wang hian Revolutionary Guard ho hian an senior officer te hetilai muna an lu tir treu mai hi tha an ti talowa chuai chuan an tho pui le an pol Shiite Muslim te tharin an tum zo kani an ni ne na thok dun hian heng lai rama hian chet an tum ni in alanga Iran chuan Hamas te hi tran hle ma se tun trum anin dona hian direct takina pui lem lo ni in an soya pui po atum lo ni in an soibok Amero chu Lebanon Yemen Iraq le Syria atang te a helpol ho ron chathin te ro an support tel veka
exist of resistance in ti heng pol te hian Israel le US hi an ngai theilo em a an do tlat thungani khan uni sa thok paratrooper brigade te chuan building pakhat an dapa chuta chuan ral thuam tam takan hmuwa chung zinga chuan Kalashnikov warhead grenade RPG le ammunition te po atelani he building hi UN school nena in nai taka omania chu chumi puita ta na mi hring puina hmuna ta na man na nia fir fiak te na thodana hian school bang chunga tanela tanga rang taka kala abula buildinga ral thuam anlak na le IDF te lo do na bei pui thak na mun ania abul hnaya building pakhata chuan IDF te hian ral thuam silai mu cartridge vest le Hamas uniform tam takan hmuwa tin sipai te hian kan unit brigade anti tank system ho tu in nandapa ral thuam le intelligence material tam tak an hmubok hebei pui thak na nei chung hian fir fiak somruk vel man an nia hasim bula skula an biruwa civilian te in son chuak chu fir fiak te hian mangtang kain tlan chua an tumani fir fiak te hi Israel force ten chui chian le zual turin an fuayani Gaza strip chimlam Rafa in pakhatta beipui an thaka fir fiak panga tha an nia janin khopui chunga sipai beipui thakna IDF hian janin khopui kongpui le a infrastructure za som sari zat atichia janin khopui a cheng te bungrua le chen naina chiatna na satak katlengani Arab official senior te chuan Hamas ho tulian lama tangin Hamas ho tu sinuar chuan pneumonia aveya adin mun hi akhir chho hle ni in an soyani Palestine te chuan tuipui kama om khan euni sa modji area a puan ina om mi sang tam tak te chu launa na satakin aman ni nan soya IDF sipai teng som thum le lir theiri tak tak te chu be sei lo takin he hmuna hian an chetan to a Gaza atanga thudon danin silaya in ka na a umbok ti abu ali chuan a sei Saudi chanchin bu ilaf report chuan Israel security official te chuan Gaza a Hamas ruai tu ya hiasin war hian Marfi tunnel kaltlangin Sinai Peninsula apaltlang ni an chuta a unau pa Mohammed sin war nen an kalduna Israel mi man tenen po an kal hawani mai thei chut danin Hamasian tunnel lian pariat tan neya kar le truck te naw te da theina tur le Rafa tanga Egypt lam pan theina tur tunnel lian tak tak an nei ni an soi Gaza City a zitan venga IDF sipai ta malak na zau zela nimin tlai lam matang khan Palestinian ten Gaza City a zaitun venga hian IDF te hian non-stop attack an nei tran thu an soya zaitan Gaza khopui chunga veng lian bera khopui lai hola tanga khothang lampan na nimin tlai atanga bei pui thak na hian Palestinian ta soidanin artillery mangaka helicopter atanga bei indo thona atanga bei le dar kar tlem te kal ta chung khan teng le ral thuam dang te po mantel ani Palestinian ta soidanin zaitan veng chimle marlama chuan silai ari char tian soi tukina po an la chun zom zelani Israel chuan Brazil president in Gaza a Israel chuan genocide ta kalpui mek tia soya Holocaust nena akai khin chu adem thuwa soya Luis Inacio Lula da Silva chuan Israel military campaign chu sipai tele nei chiale no pangte in be na ti na soyani Israel chuan Lula chu Holocaust soine pa puin Gaza indona akal pui chan chu Hamas nuai chimi le October ni sari sang hi somni pathuma Hamas militant group tena mi an ru bo ta chua zalena ni ati ve thunga Brazila this organization te point Lula thu soi chuan dem thu an soi Ethiopia African Summit thu soi na neya Lula chuan Gaza Strip Palestinian mi te la ka thil thleng hi history a khai khin tur alo ngai lo ani na taka chuan Hitleran Jewish te tha chimi ati khan atheng to ti na soya sipai le sipai in dona ni lova sipai in pu cha thatak tele mei chiale nau pangte in be na ni jok tin Lula chuan a soibok veteran left wing politician Lula chuan Hamas tena October ni sari sang hi som hi pathuma Israel runa mi sang khat zani nunna anlak sakle mitang zani somnga pathum anlak te chu andem thuwa lo soi to a
ma se Israelin a beile po adem thuwa soyani Israel Prime Minister Netanyahu chuan lula thu soi chu Holocaust soinep na le Jewish mi te ti na tum na le Israelin mani inven na dikna anei nol na ani ti na soi tunga Israel le Nazi Holocaust le Hitler khai khin hian poia khoi tin Netanyahu chuan a soi kum sang khat zakwa somli le pakhat chau khan Hitler Nazi regime chuan Jewish makta duai ruk chuang an ti hlumani kha Israel chuan Brazilian ambassador chu thu zo fia turin a ko zui ngal boka lula thung chuan ni kuma South Africa in International Court of Justice ICJ a Israel chu genocide kalpui tia akhin na chu athop thunga January tha khan ICJ just chuan South Africa case chu kalpui zel tur an lo ti to boka court chuan Israel chu genocide anga ngai theilaka film khur tura tin Gaza humanitarian assistance lu tir turin alo ti to boka mase court chuan Israel chu military operation ti top tur chuan ati chuang lo thung Brazil le South Africa te hi ram thang mek intel khoma Western nation ram hausa te chopha ka omtumin BRICS member ve ven ni bokani US Admiral chuan Red Sea Houthi te anbei chu indo pui pahni na hnuwa Navy te indo na lian perani thuwa soi pathian nia ti chua interview Vice Admiral Brett Cooper chuan indo pui pahni na khan ikir le angai don ni in kasia long indo na in nam hnoi anom si ti in minute somruk host Nora O'Donnell nena interview anei na soyani engage in combat kan ti hian khoya ange anka keini point kan kap let bokani tin a soi chun zoma US Central Command Deputy Commander Cooper chuan CBS 16 minute Navy te chuan Red Sea longkhal tu sang sari vel anin pe ti asoya CBS chuan Navy te hian Houthi missile le drone telaka standard surface to air missile Javel an kap ni na tarlang European Union chuan Red Sea long chevel te himna turin Yemen Houthi te bei turin military operation nei ati thuta a EU Foreign Minister te chuan he thu hian rail feltani Germany point frigate Hessel le Bandeswar sipai jani somnga te chu Yemen vaukam lama alotir chuak to a Israel chuan thotan khan Lebanon simlam air strike mangina beile a Brazil le Sidon te bei annia Israel hian ma ain Lebanon hi abei thuk zualta a tun tuma hian Hezbollah ho mun le ma te bein mi tha tum nei zongin an beilo thunga US le UK te beina chanlet na turin Yemen Armed Forces chuan military operation nein Britain lam chuak long pakhat Rubimar chu Gulf of Aden anti-ship missile te manga bein helong hi an kap chle a an sarala chuan helong hi apil thuwa tar langani tin thotan ni ve khan odeida Yemen air defense te chuan missile mangin US MQ-9 Reaper drone pakhat an kap ta boka Houthi te chuan hei hi video nen tar chuakin an chuang hle a he drone US dollar makta duai som thum man hi missile nuai khat manin an kap tha ti an ta lang tin hei hi indona a chuwa hnuwa MQ-9 Reaper drone ka thak ani voi ni na ni nge ani US chuan Syria an military base te thuam chak mekin Syria Al Hasaka marlama Kharab Al Jair US military base military manrolian le ral thuam te baka chak khai then khat te an phur thleng le ta February ni som pasari khan US cargo plane chuan hetilaya hian hetiang bokhi alo phur thleng to ani Israel lungoi lo na lan tir tu te chuan Gaza strip alu tur chom dal na phur te anlo dan chun som zela Gaza hian thri alen a hlom to viawa ma se Gaza beina tuar tu Palestine mi puite mamo ngoi ta chu an la dan chun som zela ni Iran chuan United States in Yemen Houthi te hnena ral thuam ro ruk anga an pu na chu pha in adem thuwa saya UN lama Iran permanent ambassador Amit Said chuan US chu politics zonga thil ti tum nei rana Iran chu UNSC resolution bo pela Houthi te hnena ral thuam pe a pu ve bokani Iran chuan Red Sea bor vela ram tele US in kara
in rem na tura malak na nei reng tu ani thua soi ve tlat boka tin Iran chuan US le UK te chu Yemen beya UN charter bo chetu an ni jok tina pulet bok UN chuan Gaza marlam chut chiat vek ani thu video kal tlanga tar langin UN in thil alo bun to za somnga pathum lai Gaza in do na hian ti chiat ani thu tar lang Israel war cabinet minister Benny Gantz chuan Palestinian fir fiak Paul Hamas chuan Israel mi an thren be mek te chu March ni som ma an chua lawani chuan Rafah khopui chu leilama tangin be ani don ti asoi le ta Egypt ramrin hnaya om Rafah khwa hi Palestinian maktaduai khat le point nga chuangin in hum himnan an mang meka khover ram rang rangin Rafah be ani chuan in suat narap thak tak athen an ring ani Israel in Hamas ten an ram an be na chang le ta Gaza strip be puyan thang mek na hian nun na chan an pun bel zela mi sing hi sangriat chuang in nun na an chan to ania soyani Egypt Qatar le US ten remna theina tan mala reng ma se tun thleng hian an malak na hian ziala nei lo Israel thian tha US chuan Benjamin Netanyahu kai hruai Israel sarkar chu civil mi nun na lak sak to lo turin ngen thin ma se zia vak anei lo ni na lang Israel sarkar chuan Hamas chu Israel mi an thren be mek te March ni som ma chua turin na tia athu soi hi an zom lo ani chuan Israel Defense Force te chuan leilama tangin Rafah khuwa chu an beidon ti na wawa Hamas hian an mi hren zinga atam zoki Rafah khopuya hian an threng mek ni in Israel chuan a soyani Benny Gantz chuan Rafah a be pui thak ani hnuwa civilian thi le hliam an tam lo na turin Israel le atho pui US te ramdang ten civil mi te thiar chua na an thok ni na soi Egypt chuan an ram chunga Palestinian ral tlan an aphal lo thua soi non le a hei hi Israel in Rafah a be chuan Palestinian mi tam takin Egypt chu tan chiat na tanan mana hlau wangani thu thar the dar tu frang frang chuan Israel in Gaza Palestinian te chu nor chua Israel mi le sa te chu da lu an tum ni an soi Gaza Israel Hamas in dona thlen nu hian atum ni na turin International Court of Justice ICJ chuan thotan khan Gaza Palestinian mi puin an tot na chung changa ngai tu ani ICJ hian United Nations General Assembly UNGA Israel le Palestinian IO tan hena tangin an tran chante angai tha a thu buai ngai tu hi UNGA lamin Israel in Gaza an opawanga angong rang ba ka Jerusalem chung changa ICJ thuro angen nuana yani Palestinian Foreign Affairs Minister Riyad al-Maliki chuan ICJ angai dan soin Gaza Palestinian maktaduai ni le point thum heng zinga aza ve nau pangchu man tha riltra ma hrek le anom na son sakan ni West Bank ka mi maktaduai thum le point nga Jerusalem huam telin Palestinian ta chu anram lak sakan ni ba ka nama wangin kutan tuar thinani ati Riyad al-Maliki chuan ICJ thutluk na chuan Gaza rem na le muan na theinan be seina tlem asiam theini na soya ICJ thutluk na hian Israel le Palestinian te chu then in ngei tak anga anom theinan apui theidon ni na soi Israel Prime Minister Netanyahu chuan ICJ thu ngai tua chu Israel tan zia lo thua soya ICJ thu nei na chuan huam chin anei angin Israel chuan ICJ ro rel chu engpo ni se apom pui don lo ti asoi chiang Netanyahu chuan di hei ka Israel chung chang ngai tua ani hi Palestinian ten in biak na tel lova in rem na nei antum na mai ani ati Rafah khopui hi Gaza le Egypt ram ria a oma Sinai Peninsula a Negev thale marlama omania a khopui zaw zong hi square kilometer za somnga pakhat velani Rafah mun then khat hi Egypt ram chunga a oma Gaza pan natur operating checkpoint chun chu heta hian a oma tranpuina lut po hi helai kaltlang hian Gaza strip athleng thina ni census nu nung ber sang hi som pasaria tanga alan dan chuan Rafah khopuya hian minwai khat sing sari sang khat jariat somriat pakwa noma mase he khopuya hian Israel le Hamas indona wanga tlan chia mi makta duai khat le point nga vel anu mek bokani Israel mi ta chuan Rafah hi enclave chunga Hamas kul puyom chuna angaya chuwang chuan IDF chuan
khopui hi bei tumin operation an buat sai me kani Israel lam chuan October ni sharia Hamasin an miman an thlen mek mi za som thum le pali te chu Rafah bula hian anom ni nan ngaya Israeli military cabinet member Benny Gantz chuan March ni som ma Hamasin an miman ten chualo chuan Israel chuan Rafah sipai bei puya thak don ti tholeni khan asai non le kan ti kha Egypt House of Representatives Defense and National Security Committee Secretary Mohammed Radia chuan amain Sputnik nena Israel in ramria bo chiat na engpo anei hian kumsang khazakwa somsari pakwa Egypt le Israel remna thuthlung siam chu ati chetheyani ati US chuan UN chu Gaza indona hi hun enge mochena ta na inka hai thlop turin nanora Rafah be pui thak chu dodal turin anor bokani CMS holidays hi ilo meshat ve to chinem kumsang ni somparuk atanga din tran to ni in government approved tour operator kani a tourism department in award asyam to tumhnia best tour operator kumsang ni somhi pathuma loman pakhat na kumsang ni somhi pahnia loman pahni na dong tu kani CMS holidays hian sarkar department mimal chungkwa le group tour voitam takkan lo nei to a khovel changshanga group mimal le chungko akal du te tour kanwa man sak thei renge zinna tour sum hlom ni rem sang lo tan po thabia pek thei turin bank green clerk tekal tlangin travel loan kan bi thei boka Indian passport apply visa hotel flight stay kan ti sak theya izina turam currency imamo thleng po in kan ti sak thei ngal che imamo angzela pui tor che in kanin hong renga milo dor vero le contact CMS holidays mission veng sikul pui kon Republic Road Aizawl Mizoram phone number 0389233594 9436353101 8414893498 8794631467 website www.cmsholidays.com